मैम खमजे इम्पैक्ट न्यूज़ की मन होने के तो मैम तराम नोक्सरी मणिपुर की 12 अमसुंग 10 एग्जामिनेशन खजिक गाइसलले मसिंग दम महिरोइसिंगना सेम साबा पुनम लोरे लोइना तोगान तोगान बा ऑर्गेनाइजेशन की माइकई दकी हराव कुमैना सिंग लेपा हौकिप फेब्रुआरी 3 की मसाना कोई मणिपुर की लंपाक अमदी लोइसिंग लोया तौबा ओपन स्पेस तौबा थबक थरम सिंग हराव कुमै सिंग लेपगी वारेप लौखरे लोइना तोगान तोगान महिरोइ लुपसिंग माइकई दिसु हारि परीक्षा सिदा फ्री एंड फेयर ओइनब मोंगदा तोगान तोगान मीन्स मैम थिरकली मसी मनुंगदा मोबाइल इंटरनेट थिंगबा असिसु मसिगी परीक्षा सिदा फ्री एंड फेयर ओइनब पाक्तन अनफेयर मीन्स तौदनबगी मरु पाइनि हाइबगी दमकता अहम क्या थोरकली मरखिता फेसोकना फेडरल स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन कंगलै पाकना मखोगी ओइबा वाफम अमदा हारिबा फ्री एंड फेयर ओइनबगी दमकता मोबाइल इंटरनेट असि परीक्षा हौगदब निमित की पुंग म वालिंगे थिंगबियु हाइबी वाफम थोरकली लोइना मसिदा हारिबा इंटरनेट थिंगबासिना एग्जामिनेशन सिंगसिदा अखोगी यामना पाक्सना अनफेयर मीन्स तौननबगी अमतंगारबा उपायरा हाइबसिसु मिंग अमदा येंबा यारे दुगा मसिगी लीगैलिटी सिसु कदाय बक्ता वैलिडेट ओइगदबनो हाइबसिसु हांबा याबा वांगमनि हिरमसिदा खना नावदमदा मोबाइल इंटरनेट सस्पेंशन फॉर फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन हाइबा टॉपिक खना नावदमदा इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो लेंसिन बेबसाइट हेक थनन लेंसिन बेबसाइट ओजा डॉक्टर CS Tomba Assistant Professor DMCTE नि ओजा Tomba बो हामदा तानोसरी अदुगा अनिसु गेस ओइना मेया लेंसिन बेबा ओजा Laishram Joy Khuman President UARSoM नि ओजा जोइब सुत्रा नोसरी लोइना अहम सुब गेस मथाइ लेंसिन बिरिबा नामरापम Rikesh Mangang Secretary Education and Library FESOK नि Rikesh पुज तारा नोसरी अहान बसे Rikesh तलाक सके FESOK के माइकई दिक सदुगम पॉइंट्स अहम यावबा मेमोरेंडम अमा थोखरे हाइतार फ्रेश रिलीज अमा थोखरे मदु अखोगी करी ओइदोइनो फ्री करी इंटरेस्ट हाइतारे मदुना क्राइ भक्ता हारिबा फ्री एंड फेयर ओइनबा पाक्सना याम कन्ना हाइतारे अनफेयर मीन्स तौबसी क्वेश्चन लीक ओइबी हरकफमसी मोबाइल इंटरनेट की ओइरपनि हाबिगी वफम फोंदोली करी हाबिनिंग सि करी इंटरेस्ट ता करमाइना मसिदा सोल्यूशन करमाइन पुरकते हाबि वफमसी सपोर्ट तौरगा करमाइन थबिरिनो आई थमजगे सेंगना हाइजरगदी खोइगी मणिपुर सिदैदा चाथररिबा खोइगी याम मरु ओइबा हाइतारे क्लास 10 अमदी 12 की परीक्षा सिंगसे मसिदै सिदैदा चाथरगलेबे एग्जाम सिंगसिदैदा खोइगी याम स्मूथ ओइना याम फेयर ओइना चाथर सिदैदा खोइगी ममांग खोई खुदम खर सुम पंजरबदा नोट कन्ना तौरंबदगी खोई तोंगानबा आइन याद्रब खरना खोई वारकपगी मतम अम लेग्रे अदुगी मतुंगदा हुजिक्सिना खर फगल अकान सिदैदा चाखोलकपगी इरोइनना खोई सोशल मीडिया सिंगी अमदी इंटरनेट की करीगी मतिंग से लौरकांदा अखोइना ngasiगी अरानबा लंबी चाथरकपा मैखोइना थेंगनरकपा हाइतारे अदुना याम कुमने यिंगसिनजरुरगदी अखोइ मणिपुर सिदैदा क्वेश्चन लीक ओइबगी कइनोसे वाथोकसे करमाइन थोलकपनो करमाइन हौरकपनो करमाइन तौरकपनो हाइबसे अखोइ याम कुमने नैनजै याम कुमने नैनरबगी तुंगदा हिरम मयाम अमगी मनुंगदुदगी अखोइना मेजर पॉइंट ओइना फंगजबसे अखोइगी क्वेश्चन से खितंग सेंटर नकपगैना बोर्ड का काउंसिल दगी लौबा यावरे अदुगा खरा लापथोकिबे सिंगिदी पुलिस स्टेशन न थमे अदुगा पुलिस स्टेशन दगी ngसाइगी एसोना करिना क्वेश्चन जे पुलिस स्टेशन दगी लौरुरगा सेंटर यावरे लौ बचलुबगी हलकपगी लंबी से सिदगी बौद हौरा कान सिदैदा अखोइगी सेंटर यावरा कान सिदैदा क्वेश्चन पे काइबा अदैदी क्वेश्चन पे काइरा मतुंग दुरैदा डिफरेंट इन्विजिलेटर जिंगसदैदा माइमागी सेंटर दा क्लासरूम दा डिस्ट्रीब्यूट तौर को मतंग से साई मरक सिदैदा हौरा कान सिदैदा चेंग हाइजरगदी अखोइगी पुक्चेन सेंगदब ओजा खरा हाइतारे सि पलेन वारोबदी तौबिगनु पुक्चेन सेंगदब ओजा खरा प्लस स्टाफ खरना कोई क्वेश्चन से लोन फोटो कापगा सोशल मीडिया की खुथांगदा अखोइना थादोकबा हाइतारे अदुना मसिगुंबा मयाम से सिगी प्रॉब्लम से लेरे हाइबसे अखोइना मयेक सेंगना सही खरा सिदैदा हाक्थेंगना थेंगनबना मरम ओइरे हारकांदा ngसाइगी सि मसी ओइना मसी मेन ओइना सि कंट्रोल तौरगदी अखोइना क्वेश्चन लीक ओइबसे फागदी हाइबसे अखोइना याम हुन्ना खंजरबगी तुंगदा परीक्षा हौरमदाय ममांग पुंखाय ममुक नत्रंगा पुंग अममुकी ममांगदगी हौरगा परीक्षा लोइद्रि फावबा नत्रगसु ngसाइगी मरकता ngसाइगी क्वेश्चन लीक ओइबे याबगी बुंफंग खर फंगिबसे मतम खर फंगिबसे मसी मतम सिरदी लीक ओइदना बाहायदुना अखोइना अखोइगी मणिपुर पुंबा होजिकी कैनोसिमा पुंग खर खक्तंग निको नेटवर्क इंटरनेट से शट डाउन तौबियु नत्रे हारगना अखोइना कैन मरी लेनबो अथॉरिटी दा हाइजरिबसे एग्जामिनेशन सेंटर सिंगसिदैदा अखोइगी नेटवर्क जामरजिंग खिनबिरकांदा अखोइगी नेटवर्क से मफम दुरैदा सिस तौसन हाइतारे क्वेश्चन जे मोइन फोटो कापगसु थादोरकबा ngamdnaba अदुमाइना अखोइ डिमांड से अदुमाइन तौजिखिबनी अदुना सेंगना हारगदी अखोइना याम कुमना अखोइ फेसोक न खनजै हाइबदि अखोइ
सेंगना नुमित हुमनी अखोय चंगना अखोय ऑफिस दा डिबेट तौजबनी सेक्रेटरी मयाम अदैदी कोई स्टेक होल्डर अखोय मरी लेना बचा मयाम ताना जै सी हाइरु मतमदा अखोय दे करी इंपैक्ट लाकनी अदैदी अखोय इंटरनेट थिंजन बियो हाइरु मतम सिदैदा करी करी फील्ड दा अखोय लेबा की इकोनॉमी के फील्ड ला कयाम अकाइबा लाकदौरिबा अमदी गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग दा इंटरनेट थिंजन क्या अकाइबा लाकनी कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दा इंटरनेट थिंजलुबना थिंजन बियो हाइरु मतमदा क्या अकाइबा लाकनी थिंजल एंग खलगदी अदैदी मथंग दा नेशनल सिक्योरिटी दा अकाइबा क्या लाकपा एजुकेशन की फील्ड ला सेंगना हारिदे कोई इंटरनेट से सिजनरगा लाइक पाजबा होटनाजबा मयाम लेरी मोगी फील्ड ला क्या अकाइबा लाकनी खोटकनी हाइबसे अखोई स्टेक होल्डर मयाम तानरकांदा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंग लेनरकांदा अखोई सेक्रेटरी सिंग नुमित हुमनी चुपना अखोई याम कुपना डिस्कशन तौबा डिबेट तौर मतुंगदा यारे हाइदना अखोइसे सिमदी लाइबाक मयाम की खलगा अमांग खरदी लेरंगनी सेंगना अखोइ जो हाइजरी अदु अमांग सिंगदो थोइना मदुदा थिबीदना इंखलकलिबा महिरोइसिंग क्लास 10 थागदौरिबा 12 थागदौरिबा महिरोइसिंग असे अमुक्तंगदी अखोइगी मणिपुर सिदैदा स्मूथली अमदी फ्री एंड फेयर होइबा एग्जामिनेशन अमा अखोइगी पांगथोकपा याननबगीदमक्ता मसिना फरे हाइदुना अखोइ लेपनाजरब तुंगदा नेटवर्क परखा तौरिंगाई हौद्रिंगाई ममांगदगी लोइद्रि फावब नत्रगसु मरक्ता क्वेश्चन लीक ओइबा याबगी पुंजा खर मतमसे मसि नेट थिंजनबियु नत्रे हारगना एग्जामिनेशन सेंटर सिंगस्टैदा अखोइना नेटवर्क जामर खिनफिरकांदा तौबियु हाइजबनी अदो अखोइना मसिगी वाफम जे हाइरुब मतमदा अखोइना फंगजबा रिप्लाई अमदा अखोइगी जामर से याम तांगे हाय याम तांगे अखोइना होजिकसु कुमने यंगजरक मतमदुरैदा रेंज से 200 रेंज की 300 रेंज के अदमाइना लेबनी ना ngसाइगी पीबदा मिनिमम दा बोइना यंगमिसे लुपा 5,000 मुक हाई अममदा अदुना मधु सेंटर मयाम सिगी काउंसिल की दिंगरांग सेंटर थादोर खरे 128 सेंटर नि 128 अदो बोर्ड की दी ममांग जही अखोइना खंगजबदा कोरोना लेबिना मरम ओरकांदा कैनोगी बोसेम की सेंटर सी 192 सेंटर्स नि कोरोना लेबिगी खितंग अंगांग जिंगसे लापथोगा परखा थाना बाना अदु हंदक्ति कोरोना सु खर फरबनिना अखोइ सेंटर से मसिंग हंदरकदो माले अई ओइननी को अदुना हानदी कोरोना लाइकी सेंटर मसिंग हेंकटपनी हंदक्ति सेंटर खरदी हंदरकदौदी माले अदु हंदरकदबन तोंगानबा वाफम अम ओइगरकांदा अखोइगी सेंटर सिंग असे चामा की मथक्ता लेरिबा सेंटर सिंग असिदैदा सेंटर खुदिंगी अखोइगी नेटवर्क जाबर खिनबा हाइबसे पैसा नुंसागी प्रॉब्लम खितंग लेबनिना सिमदी ओइथोकदौबा खितंग मानदे हाइबगी रिप्लाई अखोइ फंगी असिना मरम ओइरकांदा अदु ओइरगदी स्मूथली अमदी फ्री एंड फेयर ओइबा एग्जामिनेशन पांगथोकदबदी यादबनिना अखोइना नेट सिदैदा मरुइना युमफम ओइरे हरकांदा अखोइ नेट से थिंजनबियु हाइजबनी मरुइना हुजिकी नौना टेक्नोलॉजी चाखलप मतलब टेक्नोलॉजी सि लाना सिनरक हाइदरे मसिन मरमर कांदा मणिपुर की याम चावबा महिरसिंगी मराइबल लेप्सरिबा 10 अमसुंग 12 की परीक्षा सिंगदा हारिबा इंटरनेट नत्रग टेक्नोलॉजी से नंबर मर कांदा लाना सकखिबि याबगी फिबम लाकपसिन नंबर मर का तोंगा तोंबा ऑर्गेनाइजेशन की माइखैदि हारिबा अपील सि लाकपनि हाइबनि अदुबु मसिमक पॉसिबिलिटी क्राइबोक लेबनो हाइबदि एकोइन थमजरदा मरुइना इंडिया के थुप स्टेट्स नि येंगजम मतम असम दा कोइगी 8 days परीक्षा की मतम हाइतारे मसिदा निमित डिस्ट्रिक्ट सम डिस्ट्रिक्ट खरदा निमित तदि निफानी थिंगिबलै वेस्ट बंगाल दा थिंगिबलै देन राजस्थान दा थिंगिबलै यूपी दा थिंगिबलै हारिबा बोर्ड की स्टेट की बोर्ड एग्जाम की दमकता लेंगांगना स्पेशली सिगुम्बा थिंगिबलै अदुबु मणिपुरी ओइदि मसि ममांगदा अखोइ स्टेट सिक्योरिटी दा काइबा लाकपा अदु पब्लिक नेशंस पब्लिक सिक्योरिटी दा पब्लिक सेफ्टी दा काइबा लाकपदगी इंटरनेट थिंगिबि वाहमदि लेरे अदुबु एग्जाम की दमकता इंटरनेट थिंगबा हाइबसि करिबा थिंगलगदी सही सिन हानबा ओइगदोरिबनि अदि ओजा जोइदे लाक्तिंग ओजा तोमदा लाक्सरमगे ओजा सि यामना सांगसु सिगे एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस मयाम सु लेरबनि अदु होजिकसि रिसेल ममांगदा हादि डिकेट अमगी ममांग डिकेट अनि ममांगदि लोन यादबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना यामना कन्न कंडक्ट परीक्षा सि चपखाइबदगी मतम खरदी अनफेयर मीन्स नबजी पुंगले लेपुरे हाइबा यारे बिसि मिनाबुक थोक्तना अदुपु सि मतुंगदा इंटरनेट अदुगा मोबाइल साउखलकपदगी क्वेश्चन लीक होइबगी कल्चर से एकदम थिंगना दंदी पीना दम लाई अदुबु सॉल्यूशन से जागी एंगल दा हाइटारे सॉल्यूशन से करी करी न ओइबे गसा इंटरनेट सिना मेन प्रॉब्लम ओइ हन खदबि ब्राउजर कमाइ थबिनि वाफम सिदा अखोइना हौजिक फेसोक ना संक्शन बिरेबा मागी इंटरनेट सिंग थिंग कांदा एग्जामिनेशन से स्मूथली तवनबगी खोंतांग अमा संगाइसे मसिसु अनदर एंगल अमददी जुमि हाइना लौबे याय कइनो हाय कांदा ममांगी कनो सिंगसी एग्जामिनेशन सिलेक्ट ओइबसे सुमजियोंगा कांदा मोबाइल दा थादोपगी केस याम थिंना बाइदा अदुना अखोइना मसिदा तौबददी अखोइना इंटरनेट खक्तंगदा बेस तवगा अखोइगे स्मूथली एग्जाम थाबा यागनी हाइबसिमदी आइगी मोदोना
masi kitang kano woibra na khali maramdi internet se thingaga thadok pangam draga su manungda unfair means angang sing na sina gadi ozana support to gadi adu environment na mahlai basing na support to gadi kana we hai aduna internet su thingsi thingba yargadi government na asoba responsibility ama lobidana leibak ki damuta amadi kano khunai ki damuta khanbiraga masida matam khalatang sigi angang singi sigi future gi yanga tausi haibagi willingness leragadi thoidukpa ai akaiba leite na khali adubu aina sigi matakta aina haijaning badi school da leiriba center singda yamna efficiency hoina angang singda moral support to kanda kihanda bida mokhoi bu changakpadagi check tawraga hata yamna kihanna angang sing se akoina for example samoina ai haijagi examination saibase koigi 10 kanoge animaki examination se 12 amadi 10 gi examination animak se one day da angang sing gi marai bak lep kadoi numisi da sahi ma changna to palaik to sahi ama changna to palaik se nong ma da marai bak lep kadoi nong ma si da angang sina pajar pa khangjar pasing do koi manipur gi oina di like kutam bi se koigi memorize to aduna makoigi mind da memorize to ga porpa knowledge ado sam pakat padagi aki badagi kau khiba yamna yaw aduna numitu da makoina question answer do mapung phana makoigi pakat pa amadi kiba amadi kanogi laiba kano singi examination system gi section liba mawong mato oja singna makoida uliba makoigi kano singdo maduna malam wal kanda angang singsida akiba phawan ba haibse masi mati tawpidaba phai hai khali aduga board amadi council gi makoigi su kano lakani haijariba makoigi su scout laktana check tawbigani haiba and tawbiu madugi su check tawbibam thoi makoigi di duty ni yam smoothly function hoina bugi damtani adubo check lakpiriba scout lakpiriba oja singna su expert singna su angang singda kihandana yamna smoothly check kano singse paikha se mong ta na pangthokna bagi pandam da oina lakpiu aduga yamna angang singda kihan khangan tobiganu haibasima aigi site gi ai thamjage maramdi kaigino hakanda angang singse makoigi nawibo wakalne makoina ahing tumdagi pajaraiba matam kuina pajaraiba do makoida pakhatkiba amadi thukatkiba matamda makoigi memorize da thamba brain da thamakpa makoigi knowledge sing ado forget to oiki adu oikibna maram walaga one day gi malai bag lepkadaba numitda magi mana pajaraiba contents amadi knowledge sing do kaukibna maram wakanda makoina examination da phajana preparation tawba pibangam hautragadi makoigi malai bag thiba haibadu oigadabani madu maksu ai pamjadi adana smoothly tawba haibasida ekoi punamak cooperation changi akoi people singdagi angang singdagi amadi oja singdagi center singdagi administrator dagi ekoi changi akoi amatoina leminasi adu phajaba mawongda yamna smoothly morally yamna kano support to minaraga angang singbu yam nungsina loina biraga aduga makoina changakpa matamda makoina some hoi different style ada makoigi mentality tongale ada angang kharana sung phataba adugumba kanogi unfair means tawok tagachu madu kano oina warning oina kitang kan tawbiraga maga thangnariba angang duda yamna sokadaba akanbu wahai sinadana angang dubu yamna phajaba mawongda mawonda magi treat tawbiraga hariba kano examination singse pangthok anjabagi pakthok nabagi adugumba system ado tawbiba phai haina examination conduct tawasi irai laina tawbiganu na hawai ga manadrabani haibituni adu mase external disturbance mayamana marmurkanda tasengna mahiroi kharadadi yam section ba school singda prekha center singda tab pamnamgani maramdi makhoina section liba mati makhoi ki oiba talent sing makhoi hei sing sing adu bapung phana semangam na bagi tamta du kana ba mahiroi khanadi section da ba school singda haibidi section da ba prekha exam center singda tab da pamnam suyai adu punamaki as a whole yeng matamda conduct toriba school natraga examination board natraga tongan ba akhoi conduct te yauriba haitare flying squad poiro board ki poiro aduga invigilator poiro mayam sina apunba angle amati yeng kanda mahiro sida kihandana yana free and fair mahiro singda hexang baga
body search ka tau pagi mong siya toro kanda angang ida thakat magi masam masu oi dibni na dai da loi thado kanda yana free and fair oina magi khangjeli ba knowledge mayam na hung phana kapthok na bagi matang du hen biu haibani adu masida mobile internet sina as a part madugi question leak ora contra free and fair oi bagi oidana bagi masa am oi du so government yeng badi mathok tari government means mari lena authority haja tare oja joi gi miyeng da kramai thamiki internet ban to ba hai tare Facebook kan thami ba appeal sita oja so kari angle kari view lei oja yam noi Facebook na chen changsi lei ba akoi exam bu yam smooth conduct to na bagi da bang changsi lei ba khongthang sidi akoi khudi mang na appreciate to bum thoi maram di akoi Manipur da khwai digi maru oiba akoi na exam amani haidana angang singna hek from the pre-primary dagina makui class 10 bhok tamak matamda khwai digi maru oiba exam haidana akoi na longnari basi mogi life da ahan bo ina public exam thagadri basi metric parikha ne auna akoi na metric parikha si yam lum longnai akoi gi lamdam si leiba mipum khudi mangna adigi angang singi mama mapa na su adugi matik yamna lum na longnai adu hairi ba angang sing si amuk saw raba akoi na saw hena khanjari ba asung laba akoi public exam si angang sing si maturity fully makoi da maturity later ngai da akoi thagadori bane aduna masi yamna wa ba hai tare masi karmaina control to gadagi amadi karmaina smoothly hairiba exam sing si conduct to gadagi haibasi tasina asin arang oiriba board si yamna koksi amgani amadi school sing ju koksi amgana hena khanje maramdi angang sing si ingkhalakpa matamgi mai sing sangdaba makoina every khuding makoida test tongning ba makoida yamna energetic oidana any aphabado oire aphaba lambi da chatpagi yamna makoida energetic level matam fatabra chakre ya ayona fatabagi timing amani adunani akoina thingna adigi tongan policy kaya ama torga so dum akoina ngasi fawbada unfair means ki posi thingbang amdana dum leiri basi masina su oirba yai aina khanjai adugo akoi karamba makhalgi system amadi karma makhalgi akoina mechanism sizinarkanda exam si karmaina smoothly unfair means amadi tonga malpractice mayam thingnana bagi akoigi karamba policy toksige haina khanrak matamda ngasagi FESOK na changsin biriba akoi internet ban toba for some pungsing kharak gi oina adegi haireba center sing aduda jammer thamakanda madu makoina na to itaba adugumba electronic gadget sing sinaba yadana bagi damakta makoina yamna preventive foiba measure ama lokhachi haina demand torpose dum akoi appreciate to gum thoi amadi welcome to gum thoi na khali hairiba FESOK na taliba demand simak akoi board of secondary gi makoi exam gi rule of regulation da makoi yaujai makoi na hairiba pose masi authority sing da makoi masi haijaba haiba makoi adum makoi rules and regulation yawe aduna masi government gi su tonga bang sai su nei nabi gre akoi gi tonga ba state ki all nation gi security da threat la kuma tam da akoi asung internet ban to bagi thabak se dum akoi adum towi adum akoi thengnari loina ngasai mak akoi anchor na panbi ki ba Assam da examination da yamna smoothly to bi yang nabi hotna ba tam da adum internet thingi bagi wari sudum leibani na masi akoi gi Manipur da hoji yamna exam da na to ita ba pambai khara hauki ba sai khara dagi mamangi sai khara da pharu ba dagi amu hauki ba sai khara dagi masi gi laina ji amu laktana akoi khudi makta awaba ma oire habasi akoi khudi ma yanar wafom ne adu matang swai da aina thamjani wafom di examination ama karmaina smoothly conduct to gadagi habasi masagi oba policy dumak leije maram di examination si for example board amadi secondary na logu exam si da yamna maru oiba akoi gi miyoi ahum khak lei yamna maru oina masire si da exam ama karmaina smoothly conduct to gadagi habagi yamna maru oiba miyoi ahum khak lei madudi SO haibamaga adigi akoi gi OC haibamaga adigi mai investigator haibamaga ahum si yamna maru oiba khwaidagi ki role logadoba exam sida exam ani si pangthorok matamda ki role logadoba miyoi ahum ne hairiba SO hairiba sumagi supervising authority officer si kana khange ha matamda board amadi council gi mahut silakanda center du thagadabani mana exam si loin mak supervise to magi under his or her supervision magi makhada exam si pangthokadabani
adagi amuk exam center tu leiriba okay headmaster or principal maduna akoi officer in charge oigene mana exam si masu masai eso dugo mabani na fazana supervise torkanda invigilator si yamna dignity leba yamna punctuality and sincerity leba invigilator sinje khalla kanda exam si nikthina conduct togadabane hairiba ahum sina pukchen sengaba yamna duty full oiraba exam sida na to oidaba tobgi pambai suklei leite maramdi exam haibase mapanda mi kayam li tharasu manungda police ngaktana mapanda police nga aga kanagumba amada sangandana except student amadi ngasai exam du conduct tobada sinariba musing aduna tana exam hol kanam ta sangpote aduna hairiba exam do yamna masak thokpa exam amu ohengi habitaragadi hairiba ngasai gi yam key role logodriba misa ohum se makoi gi sincerity amadi makoi punctuality amadi makoi dutiful oiba port base to wona hen ina khanje adigi muk akoi swagi khajitang board amadi secondary ga nakna ba jaga samna harbada akoi imphal gi mayol lam swai se leiba center ayambadi akoi gi ngasai egi nauna thambi khiba akoi gi question si ayamana board or council thamaga makoi na ayukta on maski nitumukta akoi yen thokpa ngaktane minute khar walingai da ado kitang periphery area or hill area dadi mado hana police station na thame police station na thamakanda nimituda eso amadi ngasai gi SI eso amadi ngasai gi kangdo osidu la aga madu ngasai gi kanosi logadabane akoi gi question se logadabane hairiba question se pung kaya gi manungda pigadagi min kaya walinga da pigadagi habase already makoi gi satna kanglo da loina iraga leiba ngaktane aduna hairiba mafum da leiriba officer in charge or police station dugi OC magi sincerity su yam bathok tai maramdi mana bo na piriba or council na piriba RR kharado phajana yengbira kan e adudi pung am walinga da question lawrga OC amadi ngasai eso duna pugibagi wari kaya amasu akoi dumak tai adu itaragadi pung am walinga da question du logi bataragadi mana pung khai ma pung am walinga da question se aduma asagi internet thinga su aduma any kind of mogi mechanism sinraga makoi togi bisu yai aduna hairiba akoi question lik oiba haidra mamang dagi tholi pose madugi mark tu da tawro moi haininga su leite aduna see for example ai center de police station mukse chathok kesin minute tara hangalan ta minute kun changi hai taragadi ai 30 minutes or 35 minutes maram ding sai question du amuk por aga eso dugi mamang da hangtok tane adigi osi dugi mamang da hangtoga question se amuk loini yen thokan da magi tonga badum invigilator sing do sem sagadori bani aduna hairiba hangtor ko timing se masida board amadi council gi mihut amani haidna chaliba eso gi role yam lay mana sanga kanda kana na kari tawri haibase masi munna yeng mathok taiba adigi amuk invigilator tagodori oja sing even SO amadi OC amadi madugi makhada legi SI khudi maksin se moi mobile se loinamak deposit togadabane OC da adu ragadi madudagi question da thork taragadi kanadi question li oigadoriba maramdi question haibase ayamana sida amta semanate mapanda semaga yamna section na board amadi secondary na yam awang pathaki ta section jarakanda hairiba question singa se makoina always makoi strong na thame aduna खुदिमक सिंसिगी अरोइबदा कनाइदा तागे हाइबा मतमदा एग्जाम दुबु कंडक्ट तौगदरिबा अमदि एग्जाम दुबु मसक फजनगनि हाइदना अखोइना कमिटमेंट अमगा लोइनना तौरिबा एग्जाम दु सिनि लांगिबा बोर्ड अमदि काउंसिलना कुपसेन सेनरकांदा मदुबु थबक ओइना पांथोगदरिबा अमदि एसओ ओसी SI सिंग अमदि इन्विजिलेटर सिंग दो मखोइगी सिंसियरिटी अमदि नखोइगी ड्यूटीफुल दा बेस तौगनि अदना हाइरिबा सिंगसे याम Ingtina section na gamena makoi mathak de yengsil kanda kariguma maduri asoi angam lakpa darigadi makoi da yes makoi ba threaten gi wanate makoi da just karigumba penalty khara makoi impose over targadi ai wakhaladi mase yam smoothly trokan hena khali maramdi kariguma maduri aho bama thek matamda center dur leiba OC SOC gi makoi gi diet se makoi gi responsibility se adu gi wang banina makoi gi mathakta gamena su authority na su yamna kan mamiyeng sangum thu have sima itam sage adi amana board ki flying squad sing mayama koina board amari council na thagani ngasai angang check to have se tasengna asigma fair makoida akiba si leitana bagi tamakta tongan tongma school sina ngasidi pre board
pre council exam haina tawi akoi social gi su dum pre board haidana akoi dum tawi maram di board ki same question design ko same magi answer script adi magi mo ma tawi chap manana akoi pre board exam sida angang si parekha thali tongan ba board no question structure semen dana chap manaba design da question du manadi haiba haktani same design da torokanda madu akoi na always angang king sida madu gi hayeng makoi da akiba ahan ba makoi gi life ki pangthok ka dori bani na class 10 haiba 12 pudi ani rek subo na pangthok ka dori bani aduna madura kidana bhaidana akoi tongan ba akoi school sina su du mechanism sine aduna hojikti sawhalakbagi matungina angang singsisu makoi gi hurang chinthigi oiba wakhalon si automatic sawkhale aduna karaida karamaina tawraga makoi su kariguma na toida base tawgadagi haibagi makoi gi kokse adoki madi wang bhai tare hojiki angang singse aduna moisina akoina phanayamna school sida magi sangam dai sida fixing tawhi taragasu hekta lan he tore hekti yaw le ram makan ma bami kana gumba matana madu pisin ba kosin ba leidragasu madu hedi yaw ram asi angak pomane aduna hojikti mamangda botna akogi center singda akogi camera thamakanda akoi pangthop yaw greba but paisa di yam tingi bot ki aduna akoina khanjabada khara sensitive oiba ma khara hyper sensitive oiba kanu sing city center sing city akoi camera ji fit torkanda hairiba camera do asumda samnarakanda akogi bota or council mado akoina yeng mu change bositi khara sathi heba center sing se masi fazana fit torkanda hyper sensitive oiba jaga sing se masi internet ngasai internet thingraga dim yaroi drini ko madu toraga fazana akoina sumda hojiti mechanisms yam leirabanina aigi kanu du camera do hoji aina sana aina daily chalasu aida kari yum school da kari tawri yum da kari tawri loini yengba yaba ngaktanina adumana camera sing pham chana thamakanda council yenga kan council madu su adum akoi monitor to ya ina khanse aduna hairiba akoina jaga khara dum leiri ngasi tampaki lam da su yamna akoina thingbangam sam akoi masimakti ai haning da bani school du ina yam handaru bu yengbu wa phum sunate mase whole parents amadi school du ga manaraganda board ki chali ba mi sing do madu makoina tongana thamakanda makoida tonga thritan torakanda ga akoi exam hall sida akoi plans ko nen chachaba koida so thritan ka yam torokare inak nangna imphal dagi kitang kilometer khara haida ba mafam da note faru bagi damakta gari board ki flying squad na chachari gari ahum mari thuai rakhre adi mi gi phura ga tharak yaw khare aduna asung bagi board kayam leyeba aduna hairi ba jaga si akoina matam da board amadi council akoina haijaba si hairi ba jaga sing se masi mathang da center pb ga no hai adu akoi gi lebak tadi mission sangal amadi tongan ba influence mayam leina banina pidaya dadana adum pina basu dum yawe adun hariba jaga se sahi kuding hariba jaga se phatre khangna center dum bisile ga lai aduna masigum bagi posisu akoi khudim na gyan tamina ba loina na parekha tha bada yawga duriba candidate sing sigi mama mapa sing se masi khar gyan tamina ba machange maramdi na to oida base karai degi horoke hamda mama mapa parents oida sing sina masa si exam pass to na bagi damakta koi chel laga tawbagi thabak se masi mafam khara dumuk satnari hoi akoi gi mayolam amadi chingi matamna chingi district khara akoi na yamna natai chada ba akoi gi imphal dagi haidar ga parekha thabam oiramba chingi center khara di ngasi di aduk kemek phajaba exam system am koi da lakre maramdi people sing sabji ti gyan tare chingi sinok sing adum gyan tare hena khanjai maramdi kai no matamda hana gyan taram di hena hoji tare haiba makti na sedi but for exam sigi damakta maramdi matamda akoi na district kharada center kharada singi district khara chalu matamda note pharu matamda akhoi se threaten tawtana even khulai pai basing akhoi da threaten tawtana problem kayam thoki adu ngasidi hariba jaga sing do adu welcome yamna fazaba exam gi masa ma khoin urakanda people sing do realize tawre maramdi akhoi na masi that nato ida bagi sida koina sogalu taragadi akhoi gi society akhoi gi community sing se masida mangzaba natana akhoi karimta phangmdre aduna mase exam habisi phajna thangada bani maru changbam mahiroi akhoi na puthok tragadi akhoi da sopa lei habase realize torokna hojikti hairiba akhoi na natai chadam pham ne na khanjaram ba mayam sing do ngasidi gyan tabi raktana adugi mani kyam phajaba exam center oigreba adubu inak nakna akhoi gi tampak labsida district khara amadi
ngasi imphal ding irap lap tong mafum khara di adum hana mamang ding chathara practice to adum still continue to wa mafum khara lei mase kitang authority singna masi matang di khara hena miyeng sa haning gi apam tu ai han rong sir tham sake exam ki tungan ba policy rule adum nei ji mai board aduga concern council hai tare board sing sina magi exam conduct to no bi rule leijari rule sing da yam maru i rule logo to officer sing aduga mi ui sing khantu laga thami makhoi sing aduna maru ina buksel sing ta ba yarakpa mayam sina mar mor kan da arba exam sing asida unfair means natraga question leak oibna tongan tongan ba irang topic masa amsu heli masida mahirus da fear psychosis oib mong da koigi exam conduct to banata bita yamna free and fair oina bohna badati hariba ki ro loriba officer sing miwi sing asina yamna sauba masak ama masak thokna haitare mogaina thamoi sena thabak to bam sangi aduga manipur gi channa rak lipa haidi hongak iba masa sing asi manungda tonga tonga fam sin lai lipa parikha conduct to mong sing asi ama pham amaga mafam khene maramdi imphal mai yolda board lere board ti question sing mathang mathang thana sakhi doi myam na free de lai ban trak anak pata lai bo ra so ada ida center tariba center du gi haitare center du gi thamoi seng bodi makha pona thabak to bani aduga thapi haidra su yamna phajada ba mongda parikha conduct to bodi hoji phobodi oja joy gina thengna bada experience laira maga su hoji ti selak ra bani side tori myam ji ta seng na ka da mahirui singi tungi punsida yamna chauba masak naiba masang oi potu puthona bagi damukta unfair means ase loi thadu ji haidana masana masa wakhal taba yare haiba matam duni matang ta tem brem logi break patung yam thon sake ping su ming ta don lai biu Wisdom Foundation Khangabo ki lisingani kun gahumdoi Academy Session gi naunaming channa bagdamak admission form thaba hozare full English medium oiraba Manipur gi khanaba residential school matam ga chunaraba high quality infrastructure lairaba nupa macha madi nupi macha gi tongan tongan ba playground lairaba smart class library computer lab physics chemistry biology tanatana mathematics samadi social science ki laboratory sing lairaba school ni classroom sing CCTV surveillance story high SSLC exam sing the 100% first class to pass forward natana board ki subject topper suputhok liba residential school ni Wisdom Foundation Khangabok near Thawal SP office Presto Personalized Wonders Imphal da nauna hangdok chari hairiba asida personalized gifts corporate gifts awards and mementos home decor office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangbigani ngasi maglangsing birau Tilak Ras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Chong Imphal Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. break event mayam am kan taram noksari lagliba February kulum doi tekina akogi council ki examination do March 3 tekina pilahum bhauna board ki exam pangthoka daure hariba exam sigi damakta mahirwi singsu agak phapangna lari panare hai tare aduka masida technology chakloi matungina internet kumbasina tongan ba disturbance mayam pi dapsunati masige harmful amang mayam su le amang angle mayam su le amang masig manungda examination da free and fair oirekta ba then akogi question leak oibegi sauba horak famsi internet number mobile sina photo namakanda Facebook WhatsApp na sing batungan tuan social media platform nantraga internally thanar ko mayam sina banu kana question oibega so maram si oibena maram warakanda FESOK ki demand FESOK ki appeal hai betare internet si parikha haudingai mangoina matam khone mang ben tobiu hai natraga center sing da jammer kinbi hai center si council center sama kuni panai gre aduga board ki center si sama yankhai matha do pa yai happy waham ne duga masida jammer kin ba haibasima possibility khara bakti laitri do internet ban to basi possibility lairaga su masi madu feedback kari da soiga tage baduna feedback ko internet ban to basina only the solution for ko question li oi basiki madu solution madu solve to no pambai haibasi suni aduga top state sing da hari parikha sing si board exam aduga
council exam khata natana state ki thak ta pangthokpa koi government ki exam jing desu yamna sengna free and fairly tawnana bagi tamakta internet ban tawasi atopa state sing desu sana dabana te dubo masina baramor kanda economic crisis khoi economy da amang borakpa miyam da human rights solakpa kaya ma sulai internet ban tawsin baramor kanda US dollar billion ahungi mayada akhoi Myanmar na hokiba 2021 February then December phawda mangi have World Bank report later then atopa infrastructure da United Nations for UNSC United Nations High Commission for Human Rights ki report su maduna akhoi internet ban tawsin bar kan tongan ba impact mayam lay human rights ta kai kaya ma lay haibna sing ko lai masin bar kan internet ban tawsi possibility laibra haibasini aduga break matung chai oja tumada mung laksana yam ten thambiu datomba sina nasai points mayama madagi feedback mayama lo oja mayam sulai neinara ngani se internet ban tawsin phagani haiba kambu amsu lagani maduna nungai roi do pa ad business circle da soka da mayam sulai ni habaram ni keno da numit si amana 14 days ni 14 days ayu pung mit pung hom nang tinga su matam si yam hai tare and then akhoi board exam 6 days SLX exam sina punna 20 days sida pung ahum na mari thing masina mar kanda maduda kaiba mayam su lekadam te da jajoi ki opinion da akhoi gi sai ojabada akhoi gi hyper sensitive way form thing di CCTV camera kin ka madu monitor tobaki masad amazu heg lebin da internet thing masina mar kanda adu monitor sing du camera monitoring tobu su yaroi da way poram lei ozagi opinion nga sai mama do ozagi oiba wafam phongdok khraga su handa kisina kitang tight oina hai tare internet lom da sanghel laga da masi si kadai phokta ozagi opinion da masi kadai buk su mena lawe ozai par bi je ai gi mod oina haijarabada internet thingba kasu kaide thingsi internet su thingsi aduga leibaki phane hai targadi government su accept to kani hai khale yam tiena dum thabi oza round di khare yam jasan gi oza internet thamsi adugo internet akoina hawpham sigi practice se to pagi maru oiba hawpham amasu course amasu thibam thoi karigino masigi practice se chathara ise aduga angang sing da sigi mindset le ise kagino people sing da masigi mindset le ise kagino masi su hana course tagi amutang kumtharaga amusu akogi exam si lo matung da chatpa da ka oi masi pung mutat ke haida gadi akoina school ngasi le ba Manipur gi school sing se akogi government school gi phibam adum mayamna khangnare private school gi phibam adum khangnare sideda private school singda angang singsi pass taw da ba ya de haibagi akan ba administration gi force amasu moidale makoi administration makoi gi kan management mayamna angang singji pass percentage phajalaga school singji phajana lakna bagi hona ba amasu le aduna masida angang singda makoi da knowledge fit taw bagi mahota makoi da kaidoge hakanda akoigi simpa puhal kanda question answers phajaba mayam se angang sing da pi da kanda madu bai ha taw kanda madu gi question answer wajana pi ba ngasai gi probable way bu question sing ji masi makoina semaga puna pe chatna bium le aduna masi main root da akoigi education system da akoigi Manipur gi soil da masi gi culture ama practice to gi marata badung na to dibase masi kalam na ko han sige haibagi kano ma class wa ga mayam changi ba wa ama changi makhong dagi ama changi masi makhong dagi akoina root dagi taw aba matamda ai kano example am ta pijage akoina Korean singi education system da Korea se khwai dagi tamthiba aduga lupa changwa gi amadi lising amagi mi hat pangamba leiba ama wel mi matam amada adubo makhoigi leibak sida asigumba conditions ama lakpa matamda makhoigi educationalist amadi government chap manana makhoina kanoda phamina ba matungda aikhoigi leibak ta sigumba culture ama laise mihat mi pungi paisa khajik tangi mi bu nungsidaba moral yaudaba lisat ama laise kari kino haidana makhoigi educationalist mayam government gi machinery mayam khana ba matungda makhoina masigi main course miyoiba aikhoida moral yaudabani haidana angang singdagi nursery dagi higher education moral gi kano se masi hapu matungda ngasi Korea se yam phajaba kan leiba ama lamsat phajaba leiba ama we aduna aikoi gi jo examination system da ngasi su ibase aikhoida masigi culture ama laise practice tawagi culture ama laise mase people singi parents singi amadi aikoi gi people singi oza singi masida su oza amadi administration singi achauba thodang ama yawi haijari
failure se ta su lady have sida su lady aduna masida masi puna makse gyan taraga angang singda hojik se akoina jamtoina mayam people singna na the educationalist singna sum khanabada akoina like tambagi mawong se knowledge understanding applications na sum highlight ado haiba knowledge understanding applications se ngasi di chatna drabani magi like tambagi mawong se aduna sida kano hairabani knowledge ki mahuta remember na silabani understanding sna applying sna laabani aduga fourth dimension da akoina learning ta kadal ada ta kanda angang singji understanding level da la hal kanda magi kano da heart knowledge puraga examination thaba la agadi aina note tawbagi kano da yengdong chau ai isagi auna izage haibagi wakhalon ama lahanba ama akhoi society da akhoi education system da hana purakpa amadi changbra loina na hojik FESOK na pukhalaiba demand siga loina na asisu fast priority da akoina kari aitare ahan bagi mai khadong masa amasu ori masisu masa amori kai gana hakanda masina ahan ba layang ba matam da doctor na khogi fast priority mani masi thada bu ya da ada masisu thasi loina na ekoi ngasi gi kano ngasi gi sumba khana nei na ba asida aina khudong chaba logjale hairaga masi gi ru main course se masi kam ekoi da mara ta ise masi kam na phuktok sigi haibagi debate ama taw kanda council amadi kano na ekoi gi education sector sing mari leina ba sing se masina ekoi gi education system se sigi learning system se masi soida bra ekoi gi people singi kandagi kano singi parents singi mindset se masi soide masi chumthok si haibagi kadamna chumthokani haibagi remedials ama ekoi na ngasi mangda ta dana leiriba sum problem ase ekoi khanaba matam yore khanaba matam yore khanaba matam hetu bani maroi handaki oza logi basing chu oza khallaba sing duna haiba wafam lei madudi handak se honorable government honorable cms yam thagali madudi paisa amda tingdana ai thabuk phange handak se paisa tingdana thabuk phange haibagi aduna manipur da akhoi corruption ji yamna hanthare aduna akhoi paisa tingdana thabuk khani thakasari hai thabak changbaji paisa tingi haibi wakhalonda dum concept si laigre thabak tawba haibasi natraga government service tawba natraga paikha tha haibasi unfair mr corruption hai yaudabani haibasi mayam da adi concept si ilai laina da budum tawi madu admaina akhoi sai makhong di rutti soirakpa gum ma le do sendo khani ma sa oza mathangi raundom la sai ai kano da FESOK ki education secretary lak sike oza sai number 1 SOS si hidak han kap tu ji daclone kap tu ji ji kano sina kap tu ni hai internet chat pa sina kap tu ni hai be hom le adu tonga angle lagdi bas reaction to rakani khale tonga circle business circle lagi adu society lagi adu masai da madu ki angle tu yang kanda ngasai ki background si ka sai to godri pa target si ani si ki merit and demerit yang kanda merit ni hele having of hom jida koi besok side tu khapi ni masai kari hom thamini atai organization means business circle adu ka to human rights organization internet thing ba jidi koi ngasai ki angle khara khatu ta thing ni hoi adu pu government thing har thing ba yai adai da kari opinion phaubi FESOK ki side ge hoi khumjage amangba atongba haibasidi adum leigani haibase khoi ju khangjare aduna yam kumni yengurakanda aikhoina number 1 priority pi raisa khoi gi niyom chumna parkha pangthokpa sineba niyom chumna parkha pangthokpa si leida main priority si leida ihan hana mediang je thamba kan cha tharak panina aikoi net thing biu haijabase aikoi parkha hobadagina lo khogi numit tuba khoi thingbiu haibinate 24 hour haijabana chade aikoi parkha je hobadagina lo phawba natrasu ko khogi question je pe kairakba sidagina khogi leak oibe aba pungja kharase sibok do ore su yaiba khoi na pamjabase adura parkha loibo phawba thingjen bi ge su su kaide adubu si tawgiba matamda khogi atopa kahani amang khara khogi internet sejin na ira kanda khogi business tawbo khotba angamang leibe haibase khoi ju loi khangjai adura po khoi office ta numit humni chupna discussion debate tawra kanda yare tawrasi na lebdara ka tawra ibne ba khoi so aduna amang khara lei haibase de khoi ju khange adubu amang sing ado leibiraga su khoi manggadoriba mioi sing aduna khoi leiba ki khanbira kanda khoi gi ingkhalak liba mahairoi sing ase achumba niyom chumna parkha pangtho kanda khoi gi afaba machang oibdo madu khanna bagi da bakta hona bani haibagi wakhalonda khoi gi mangjaba khara leiraga su madudi kathok minarasi khoi gi saite gi de haijari se adu jammer khinbagi di possibility laite haibe waham ba phungdo pi geta di kamai tabe jammer khinbagi se direct sarkar na tawbi gi haradi ngamdabam ta leipote sen haradi paisa thadara khola tawbada ngamdabam ta leipote ba adubu khitang oithoko wagani hairakpani
ꯆꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯖꯕ ꯀ꯭ꯂꯨꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯖꯥꯃꯔꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯈꯤꯟꯕꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕ ꯈꯤꯜꯂꯨꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯈꯤꯟꯕꯗꯅꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯈꯔ ꯈꯤꯟꯕꯗꯐꯥꯎꯗ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯕꯨꯗꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯎꯖꯩꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯖꯥꯃꯔ ꯈꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯐꯒꯗꯕ ꯃꯤꯟꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯇꯥꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤना ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯡꯉꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯈꯔꯗꯣ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯊꯤꯡꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ 24 ꯑꯋꯥꯔ ꯊꯤꯡꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯪꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯖꯗꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯟꯖꯍꯧꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯜꯂꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯄꯜꯂꯦꯅ ꯋꯥꯔꯧꯕꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯊꯣꯏꯅ ꯊꯤꯗꯕꯤꯗ ꯀꯦꯝꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯋꯥꯡꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯠꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯗ ꯑꯣꯁꯤꯗ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯏꯟꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯇꯔꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯈꯔ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯒ ꯁꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯪꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯄꯦꯛꯀꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯎ ꯈꯣꯠꯇꯣꯔꯛꯎ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯅꯦꯕ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯣꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯦꯁꯣꯅ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯇꯔꯅ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄꯅꯤ ꯋꯥꯆꯞꯇꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯅꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯔꯈꯥ ꯄꯨꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯧꯁꯦ 9 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯣꯏ 9 ꯇꯥꯔꯐꯥꯎ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯥꯛꯑꯒ ꯄꯔꯈꯥ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯔꯈꯥ ꯍꯧꯒꯗꯕ ꯄꯨꯡ ꯆꯣꯟꯗꯅ ꯄꯨꯡꯁꯦ ꯆꯣꯟꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩ ꯄꯟꯖꯍꯧꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄ꯭रेस ꯔꯤꯂꯤꯁꯇꯗꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯒꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔ ꯂꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯡꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯗꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯅꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯣꯔꯗꯇ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯕꯣꯔꯗꯀ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯄꯔꯈꯥ ꯄꯨꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ 12ꯒꯤ ꯄꯨꯡ 10ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯔꯈꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯧꯔꯛꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯣꯠꯅꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯆꯪꯉꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯦꯡꯉꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5-10 ꯊꯦꯡꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯕꯦꯟꯗ ꯕꯁꯇ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯈꯥ ꯍꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯐꯥꯎꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯄꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯍꯦꯟꯇꯣꯛꯑꯒ ꯄꯔꯈꯥ ꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯍꯦꯟꯇꯣꯛꯑꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯌꯦꯡ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯡ ꯁ꯭ꯀꯣꯠ ꯆꯠꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯞꯀꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯆꯠꯆꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯥꯏꯇ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯐ ꯐꯠꯇꯗꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯔꯤꯀꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯦ ꯕꯠ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯀꯟꯕ ꯄꯦꯅꯜꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯄꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯃꯗꯨ ꯐꯠꯇꯅꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯉꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯝ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯒꯦꯅꯕꯨ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯉꯝꯗꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ खितंग मरी लेनाबो वालगसु कोई मफमसिमक्तदा खनगिबा अखोगी अतोपा अखोगी मणिपुरगिदमक्ता महिरोजिंगिदमक्ता लेबिरिबा अतोप ऑर्गेनाइजेशन अमनगा अखोगी पेनेल लो सेंबियु काइना डिमांड तोबो यावग्रेको अदुमाइना पेनेल लो बो सेंबिबु ओइगेरा अदगिदि अखोगी खुदक खुदकता हेक्ता खितंग हेक लालमे हाबदा अखोगी होय इन्वेस्टिगेशन चथदना मी म लाले हाबदि यापोते अदु फजन चथरका ना प्रूफ एंड एविडेंस लेरगदि अखोगी अकनबा एक्शन लखोद हनिंगी मसी लखोदगदि सोइदना अखोगी इफेक्टिव ओइगनेना खली करिगिनो हाइदि अखोई इंडिया सिदि सेंगना ngasi केस अमा थांगत खरनी अदरि खरा सांगा पंगा लेरगना पैसा नुसा पारगना बेल सर खरनी मरम चाइ चा देखंगदि अदु नत्रगना माइ केस तो सिबा गाइबो अदुम लेबि यावरिबा
aduna proceeding chatharakpada court ki gari gi aduna sungba problem mayam leibani na akoina immediate action lokhot piragadi yam phare natraga na akhoi gi mari leina ba akhoi gi policy nung kai ka je phajena sembiraga anda tawbiragadi ngam double leiroina khanje adu hojik phawgi di khitang policy sema policy mapangan kallaba policy implement tawbada sonja bai wani mapangan kallaga leini oja joy policy di dum mozana jo habi policy masagi jam conduct no policy dum laizai na haigre then so da mata internet ki hena sachi ba khulai abasu थोलपसु ये मिनसम सिदर पे हाई तारे इंटरनेट से थिंगगसु हाइदि टेक्नोलॉजी द नतना ओजाना साइबि बा महिरुइ सिंग द खोगी मोइदा काय तारे सो सो बुलोली मतिक बुरा मन हाई सिंबगी टाइप ता अदाइ द सो द मतम की इंटरनेट थिंगस इंटरनेट साथी बा मिनसम सिदर का अनफेयर मिन से लापि याइ खाली सॉल्यूशन बुदी होय मोरल अंडरस्टैंडिंग मोरल बैकग्राउंड द महिरुइ ति ओजा दगी द मयाम द पिप गर्जिया दगी स्कूल अथॉरिटी दगी अदि एग्जाम कंडक्ट अथॉरिटी दगी पुनमक से मोरली होय कनो तो बम हाइ तारे थमोइदा अमक प यावदन थबक तोमिना बम दि संगी हाइबसिम दि नंबर 1 नि देन स्वाइदा अखोगी एसओएस हाइ तारे सेव आवर सोल अखोगी इंटरनेट बैन तो पुसु दाइदा मसागा मति दम ओइ द बदन नते अदम मदि मेरिट अदम लै अदम अपु मसी थिंग हरगसु थिंगना करिगो खरसु ओजा लाप याइ नि खलि स्वाइदति अखोगी हेना लेंगाक नत्रग मरी लेमो अथॉरिटी हेना कंजनबगी सिगुम्बा पॉलिसी सिंग द इम्प्लीमेंट ऑफ द सोनबद बाइना इम्प्लीमेंट ऑफ द खर हेना मया कलन बगी ओजागी ओपिनियन लेबि ब्रा खरमाइ तवे स्वाइदा सोलिसिंग जी अथॉरिटी ने सोल में हाइ लोबे याब्रा खरमाइ तवे जा इंटरनेट ओरगसु मोबाइल पाहिन द तारगदी इंटरनेट सिन बे यारोइदरी मोबाइल दो स्वाइदा थाम दमगदी इंटरनेट तु 7G ओइतारसु यारोइदरी नि अदु अदाइदे ओजा खर हेन कनबा रूल्स अमा मथौ ताब्रा कमाइ तवे जा अदुनी यामन मथौ तार इसी करिनो हाइ मतमदा ओजाना ngasai ai masi lakjingai da akoina ओजाना ngasai takpiba akoigi education system se tasengbadi akoigi education system si yamna outdated oiraba education system amada akoi ngasi bodum akoi still akoi teaching learning process se cha tharapani madugi mahaidu sum leibagi wani maramdi karino hai matamda hojikti akoigi leiriba society sida chatnabi amadi mark yamna wangna phangba metric ta or 12 ta portion lepa agadi akoigi hekta laikai mayam sangdana adigi akoigi all akoigi state ke thak ta harong minabagi pot ama akoi always leiba akoi no ji ngai di hojiki 21st century sida di ngai sidi ai education du na teba ai laisu du ne ba koi ni ngai se laisu means mana phangai ba education du kayamu yamna apply to bang amabage thabok oino onthokpa ngamabage haibo potu ne ba hoji prithvi gi miyam no ura isidi aduna hojiti akoidi laik tambagi mong sisu akoidi hoji yamna practical oibal laik ta khudam bi amada hojiki lakadro NEP 2022 gi masidagi di akoigi yamna ahumba education system ama akoi lakadro ne national education policy lakpadagi di aduna masigi hanagi lerami ba system sinani ngasi akoi note ki aduma akoina thingbangam dana leiba note ki chatne bi aduma leiri basi masina oi haidna e hamba thamjage masiri jira magi school singna afabo oiningba adigi sengna habna private school haiba city angang gi magi akoina kanoda government gi lawri public exam ani sida lakadri angang sigi result sida based or kanda akoi manipuri chanabi amoina school phaba phata bai se masi miyam da bain lepnai aduna maram war kanda ayamna private school da leibo oja sing amadi authority sing sidi angang sing si yam kupsen senar kanda angang ji karai da soi gi dagi amadi ai gi school gi percentage si kam ai thi gi dagi habas yam kupna yenge hoi maduri da angang sing du da ngasai gi natu oi tabagi mechanism ta ai habadu madi ai sin sin hainin de madudi thaba ama taw bai se afaba sama taw da phataba amani di dum yalam basu yai ai 100% ai loi fare de hainin de madumangna ngasai angang sing du na to oidabagi lambi ama pi haibadudi ai haningde tasengbagi di ngasi private school na manipur gi education si nga ai habasi ni mayam na yai private school gi thorp angang atani ngasi manipur gi tongan ba tunggi akoi gi asagi yumbi mayam tholei basi private school dagi ayam ban oire hena khali maramdi manipur gi angang 100 ke manung da 80% di private school da mahi masin tamagang si lei aduna khudimak sing si akoina afana ba silku matamda akoigi phatrabanina akoi mon si khanra koi wani ngasagi angang kem tori dagi magi taunana ba du mechanism sinramba ya edu toramba ya hena koina bhamna sagatna bani oi ain hajer sini ai fully loinamak tawe habadi oda sing loin tormo haidi haninga lete khara manga ama ani yalambadi dum yarung ane na edum ai emit tawje sini dubu hector loinamak tawbati nate 90 gi mathak percentage adi akoi ayamana private school city
अखोई आंगांग सिंगसे कुपसेन सेनर कांदा मखोई मखोई स्कूल की फगलना बा आंगांग दो फरग चटखिबगी लंबी मा अखोइना ngasi ma dung piden lai adi amana अखोई तसेंगना ngasi अखोइना एग्जाम सी यामना फजबा एग्जाम अमु ओहिनजे हाइबे तारगदी अखोई तोंगा तोंगा मेकानिज्म अदुम अखोई सिनबि याय ngasi आइगी नाउ ngasi FESOK की सेक्रेटरी ना हाइबिरि बसिसु मेकानिज्म सिंगदुगी मरकता अमने अदु अइन हाइजरिसी अइन ngasi दी होबदसु हाइजखरे अफब एग्जाम अमु ओहिनजे हाइबे तारगदी अखोई लैरिबा तोंगा तोंगा ऑथोरिटी सिंग ऑथोरिटी नॉट ओनली दा अखोई की बोसेम अमदी कोसेम खतदा ताइनबा नतबा मरमदी मखोइसी अखोई की इंडिपेंडेंट बॉडी दोना मखोइदी कनोइना लेजबने कोऑपरेशन की टाइप अमखोइदी तोंगाना मखोइदा राइट अमा पिथो काना गवर्नमेंट मदु सेमी गवर्नमेंट ओइना मखोइदा थमजबगी वानी मरमदी बोर्ड ना ngasi चलाइजरिसी आंगांग सिंदगी लाइबा फी मयाम सिंगसिना बोर्ड की ऑटोनोमस ओइना मखोइना चलाइजबने अदुबो हाइरियो पोसे गवर्नमेंट दी अदुम यंगसिलगा लेबा अदुमलबो ऑटोनोमस बॉडी निखकने अदुन ngasi di asumui problem si matam hilsang sina laabani na akhoi government akhoi gi di khudima akhoi state government da loina tai maram di state government akhoi gi di mapi ni mapani khudima magi makada thabuk to ngakani board na tawning hedna suman autonomous su hekta miam soka da thabuk tor kumatam da di government adum yengsin bagi hak lai aduna akhoi gi tongan ba district administration da leibiri ba samna ba DC gi thakta हाइरब एग्जाम सिंगसे मसिदा अखोगी मोइदसु सम पावर खरा पीर कांदा मखोइने यंगसिनबा याबगी हकसे अखोई पियनिंगे मरमदी कैनो हमतमदा तोंगान बा एजुकेशन डिपार्टमेंट की मखादा लेबा अखोगी एजुकेशन ऑफिसर मयामसु डिस्ट्रिक्ट सिंग लेरी सी फॉर एग्जांपल जोनल एजुकेशन ऑफिसर DI सिंग तोंगान बा मयाम लेरीबा मखोइ सिंगसु मखोइदा दायित्व अमा पिथोगा हाइरबा बोर्ड न थारइबा एसओदुगी मथक्ता काउंसिल थारिब एसओदुगी मथक्ता दायित्व लेबा मिसक अममम सेंटर सिंगसिदा यामनस हाईली सिंसियरिटी लेबा मसागी डिग्निटी लेबा अदुम मिसक अममम यूटिलाइज तौरकांदा अखोन डिप्लॉय तो बुतारगदी मदुसु अखोन कंट्रोल तौबगी अचौबा मरम म ओइगनी यस बोर्ड का द फ्री था तो होता डिपार्टमेंट सु ये डिपार्टमेंट सु मरमदी हायेंग डिपार्टमेंट की मीदना मदु मिसयूज तौर बतारगदी मदु डिपार्टमेंटरी एक्शन लोबो यायबा अदुन ngasi सी फॉर एग्जांपल अखोई गवर्नमेंट स्कूल दा तारे गवर्नमेंट स्कूल की ओदा सिंगना एम्बेसडर ओमबदगी तौरी गवर्नमेंट ओदा सिंग मथक्ता अखोइन एक्शन लोबो याय बट प्राइवेट स्कूल सिंगदी कनादे एक्शन लोगनी प्राइवेट स्कूल तारेबा कनो दुदी एम्बेसडर दुदी प्राइवेट नि ओइ मा दबो लोथोकी बाय बसे थोइन इफेक्टिव ओइ रोय होय स्कूल दुदी रिकॉग्निशन तौगे हाय तारगसु स्कूल दुगी मराल अमु ओइरम दबिदा ngसाइगी तोंगान मराल ओइरम तारगदी अदना मसिगी बमयाम लेबनीना हौजिकि मसिगी पोसी अखोइ कुपना गवर्नमेंट की थाकता खन्न बिरकांदा गवर्नमेंट ना मसि तोंगान अखंग है एजुकेशनिस्ट मयाम अमा अदिगी पॉलिसी मेकर मयाम अमा अखोइ स्टेट सिदा अदुमक लेरिबनी अदना मतम सांग असिगुंबा अखोइगी एग्जाम अनिसी यामना अखोइना तौहैदबा पोट खरा प्रैक्टिस तौदना स्टिल लेरि हाबसे अखोइ लोइना पब्लिक मीडिया में पब्लिक डोमेन द टॉपिक कयाम पुथोकन नैनरबनी स्टूडेंट बॉडी अमना अदुमक मसिदा हेना खुमांग तोक्सिना मखोइना थबक तौबुसु लेरिबनी तोंगान स्टूडेंट मयामसु मसिर मियंग संगिबनी लोइना आईने यादब आई नौन ngasa haibadu ka loop amanasu masi matam amagi mamangda chauna faigak faina education system se awon porokna bo hotnarami dubu matam gi matungina ngasi di madu mayam sindu khara khara na thainarakbadagi hanagi practice do mu hanjinbagi phimo mamla abanina akoi masi punna leiriba ina ngasa haijariba board council gi authorities sing school gi authorities sing loinana khudimak tubu हेना यंगसिन बंगम गवर्नमेंट की अथॉरिटी अमना मसिदि मियंग संग कांदा अखोई एग्जाम से फजने स्मूथली तौब तारगदी अखोई हेना मसक थोपा एग्जाम मा अखोई ओइबदा याना मतेंग पांगने न खली लोइनना मसिदि से नॉट ओनली दिस अथॉरिटीज अखोई लोकल अथॉरिटीज सिंग सी फॉर एग्जांपल मफम दुर लेरिबा लोकल सेंटर तारिबा मफम दुर लेरिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंग मैरा पाइबी सिंग अदगी अखोई वैली दा हैरगना अदगी तोंगान बा अखोई पंचायत की थाकता लेबा पंचायत की प्रधान सिंह जिला परिषद सिंह अदगी अखोई सिटी एरिया दा हैरगना काउंसिलर सिंह असिगुबगी दायित्व अदगी पेरेंट्स सिंह सिगी मफम दुर लेबा एजुकेशनिस्ट मयाम की अपुम बॉडी अमगा तौरकांदा मसिदे मिहुत खरा खरा तौरकांदा पुन्ना एग्जाम्स या विथ सिंसियरिटी हाइदिबा मिसिंगसु अमु पुसिलुरगा मोइने मु हेना एग्जाम दु मसक थिरकनबगी मचा ओबे तारगदी एग्जाम से हेना अवाब ओइगनी मरमदी अखोई मणिपुर थाजब हाइबसे अखोई इरै लेना रक्तरबनिना अदुना खुदिमक सिंगसे अखोई खुदिमक पुन्ना
तासिनमिनरकांदा हाइरिबे एग्जाम अनि सिदी ख्वाइदगी मरुबे एग्जाम अमने हेना कोइना खंजरिबनिना अखोइ खुदिमकी सिंसिरिटी विथ डिग्निटी लेना अखोइ पुन्ना एग्जाम से पांथोकमिनरसी हाइबा ओफम खरसी ए थमजे यस ओजा 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 जो याम फजन थबी अदुमपु स्वाइदा अखोइगी इंटरनेट थिंगबसिदा मरुइना मियेंग अम थमगा लापनिना इंटरनेट थिंगबसिदा हंदक सही थिंग ज मथंगदि पीआईएल अमा लागा दम मदु थिंगिदबसु याय हाइतारे क्वाइ मेन कोर्स दि साइगी फ्रेम सेमिबा पोतुना फ्रेम दो फजन सेमगा फ्रेम दो कलन बदुनी मदि चपचाब रोल लौबदुनी रेस्पोंसिबिलिटी रोल लौबदुनी डिग्निटी लाइन थबु तोबने ओजा ओजा तोंबा लोइसलकपसिदा हाइतारे मुसाइदी फेसोक की वफम सि याम मरम साइ लोइ थमी मरम लोइ चारमगनी साजु साइ मरम नि केनो तमसी खोइगी होजि होजि लेरिबा कन एग्जामिनेशन सिस्टम सिदा अवोनबा मखसितंग ओरसु पुरकपा यारना बिगे दुमलबा ख्वाइदी हान मीन्स नि स्वाइद लेजे अदुपु सिना तुंगोइन सत्प ngमोइदबि ममी एमदि खोइना येंजब फंगे उजब फंगे खोइगी केनो मयामदा गेस मयामदि वारुल ताजरगा हाइतारे मरोइना हंदकी सही सिमदि खोइगी गवर्नमेंट चांगी ngमोइना इंटरनेट थिंगिबा तारगासु कनागुम मना मदुगी हार्मफुल लाकदोंग मयामदना मथंद कोर्ट चलगा इंटरनेट थिंगिजि ह्यूमन राइट्स सोयदु तो हाइदे पीआईएल थालाबदा मथंग चमददि इंटरनेट थिंगिदबसु याय देन अनदर वे दा कसागी सीसीटीवी कैमरा जिंग इंटरनेट की यूजेस अदाइदा दुम सिनरकदोइना अदाइदासु खरा म रिलैक्सेशन लापा याय अदुबु स्वाइसिदा दिस proportionate oiba measure amani haina lawba yabra internet thing basina oja yam tena poina ani khatang tambiyoda ai haijege ekoina fesokna ta leiba demand sida phajaba amsu yawi man matam atenba matamda khoigi question si porakpagi matam amadi yenthokpagi matam sai boktang tawbiyo haiba amsu pal magi che aduna sigi matam sida pung amamu ekoi pulap mangmina badi thoidongna kaidabra na khale sisima makoigi demand da phajaba man masi madi kitang अखोइना रिजनेबल ओइब्रा पब्लिक की जुखा खनबिब्रा अदुगा अखोइ तोंगानबा इंटरनेट ने हिंजबा मियोइ कयागिसु बिजनेस तोइबा कयागिसु खनबिब्रा हाइबा मदि खाले अद मसिसु याय अदुगा आइना थमजनिंग वाफमदि अखोइना एग्जामिनेशन दा हक्ता खोइगी स्टेट कोक थादागा अंगांग अमगी मागी यामना नुंगाइना कोलम पायदागा आई एग्जाम इरोगिना सत्कदबगी मतम मखोगी वाखलदा अइना अखंगबा अइना पाजरइबा सही अमगिसि इरगेना यामना माइंडसेट यामना फ्रीली होइना कोलम खक्तंग पायरा कांदा वाखलदा ngasiदी अइना अखंगबसि इरगेना चटकदबगी माइंडसेट अमा ngasi पीद्रिबसे अंगांगसिंगदा पीद्रिबसे मसे आइदि मसि अखोगी पेरेंट्सिंग अमदी अखोगी सोसाइटी दा लेरिबा एजुकेशन सिस्टम सिगी अचौबा कनोगी मागी कनो अमनेना आई इंपैक्ट अमनेना खंजै अदुना FESOK की वाखलोन से मसीसु तौसन अदुगा अखोन एग्जामिनेशन की दमकता डिफरेंस कनोसिंग दा कोई फै कोई क्लब ऑर्गेनाइजेशंस सिंगना यंगचनबिबा फै मकोइना यंगचनबिरा कांदा पोतुबो सोइदनबा मागी लोकल की लेरिबा मागी कनोसदा एग्जामिनेशन सेंटर दुबो ममुत फजना तौनबगी सिस्टम अमा मकोइना मतेंग पांगबिबा कैसु काइदि मदु याम फजब वाखलोन तौबदबो अखोइना एग्जामिनेशंस अमा सेंबा सिनबा मतमदा गवर्नमेंट की मेशिनरी अमदी बोर्ड की अमदी वजासिंग मयाम अम इफत थादरगा मसीदा अखोइना पुगजाइ सालिजे स्वाइदा तम अखोइना पामिबो पांदमजु फंगदबा अदुगा अदुमक्ति तौबा से फॉर एग्जांपल इंटरनेट थिंग असे खलसी मोबाइल सिंगदो फजना मफम साना लौसला कांदा कनोसिना ओसीसिना थंबिरो अदुदी फै मोबाइल से अदुम फ्री द पिरो मोबाइल से कापा कांदा अंगांग अमदा पिरो चलन गितागदी मधु इंटरनेट थिंगुबे कानबो कई लेगे अदुगा जामन खमे कानबो कई अदुगा कनागुंबा अमना स्कूल दा कनोसु लै फोटो स्टेट मशीन सु लै अमा सलौंग तोथोगा सलौना अमा अंगा अमा थादो पिगिदा गदी मधुदा कानबो से करी अदुना डिफरेंस एंगल दा पीपल सिंग दा मोरलिटी अमा खोगी पीपल सिंग दा संगे अदु मामा मपा सिंग सिंग असि जे ख्वाइदगी साथीबमना कनो प्राइवेट स्कूल सिंग दा अखोइना पुक्ताइ तासन बनतना मामा मपा सिंग से अखोई मामा मपा सिंग से फ्रेशन दा चले अदुगा मचा सिंग से लाइक याम हायनिंगे अदुना मखोई इन्फ्लुएंस यावेबो सिगी नोट तौबा अदुगा प्रीमियम प्रैक्टिस तौबसिदा पेरेंट या चौबा थौदांग म याव पेरेंट या चौबा रोल पेरेंट सिना चौबा रोल लौबियो हाबनि अदुगा सोसाइटी सिदा लेरिबा स्वाइदा खलिबा मयाम जे आइना मते अमतंग आई तेंजलबदा आइना अदुना एग्जाम हाइबसिदी फ्री फिहादा अंगांगना कानिबोक टेंशन यावदबिदा कोलम पारगा आई चटलगा थागेना मकोक्ता लेरकांदा चटलकांदा कनागुंबा पुलिस अमा उदना कनागुंबा अमतगी इन्फ्लुएंस लेतना फ्री द संगाकांदा यामना हराउना नुंगाइना
ꯐꯝꯃ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯀꯣꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯪꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯏꯔꯝꯃꯒ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ इंटरनेट थिंगी इन्वायरमेंट सेमदबा मसागी महिरुइसिंगी मकोक्ति यारबुसदो याम फ्रीली थबक तोननबगी इननबगी इन्वायरमेंट टू पीङैदगी फैमिली दगी होरगा पेरेंट्स दगी ओजादगी पुरमु सेमि ताई मदु कंडक्ट तोननब लेरो मयामदना हेन फजबा वाखलोन थबक तोबो ताई हाबनि लोइसलकबगी लास्ट पॉइंट जे फेसोगी सेक्रेटरी द थमजगे सिगी पॉइंट सिटी यामना अखोगी मरु ओइबिंग साइ खनरि सिगी मरु ओइबिन हाइ तारे टारगेट सि अखोगी मयामना उनरि सि इंटरनेट थिंगा कांदा साइ अनफेयर मीन सि सिन ओइ हाइबि वाखलोन द लाइबिने दु इंटरनेट थिंगबा सिकक्तना अनफेयर मीन सि थिंबा गंबगी पॉजिटिविटी जी अदुम खर मखै नानथोय हाइ तारे लिथोय हाइ तारे इंटरनेट मतम खरगी तबोरगसु मतम खर मीन्स परीक्षा खरतंग हाइदी मसागी SOS कापो ओरगसु लिथोरपगी चांस याम वांग लई नेक्स्ट ईयर करी तौरगद खने हंदकी सही इंटरनेट थिंगी तारसु मथंग सहीददी करिगुम म लापसु याय स्वाइद लॉन्ग टर्म पॉलिसी सी इंटरनेट सिनदि ओइरोइदोरी करमाइन थंबिरिंग ꯍꯣꯏ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯨ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯃꯇꯝꯗꯪ ꯂꯧꯖꯍꯧꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯦꯠ ꯊꯤꯡꯉꯒꯗꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯖꯦꯔꯣꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯒꯗꯧꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯑꯦꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇꯣ ꯊꯤꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯣꯗ ꯁꯦꯟꯁꯇ ꯌꯦꯡꯖꯔꯒ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯦꯔꯣꯛꯁ ꯅꯨꯡꯗꯨꯅ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯁꯤꯃ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯃ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯑꯝꯇꯪꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯏ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯑꯇꯣꯡꯕ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯐꯥꯎꯗ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯃ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯣꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯧꯅꯗꯕꯅꯤना ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯅꯦꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯁꯤꯅ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤꯈꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯟꯁꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒ ꯆꯥꯅꯕ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯎꯄꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯦ ओके याम फजै होजी होजी लेरिबसी नंबर 1 अदाइदि थोलपनि हंदकी होगी सही अमनी से दाइ इंटरनेट दि थोलपा अदाइदा माल प्रैक्टिसेस मयाम जा अदाइदि लापनिना मदुदा चै थारकांदा खरम मखै कोकनि हाबनि अदाइदा याद्रकांदा अतो मिसम लाकनि मरुइरिबदि स्वाइदा एजुकेशनलिस्ट अदुका पेरेंट्सिंग मयाम सिना चोकबो रोल अमदि लखम थै करी रोल महिरुइसिंदा अनफेयर मीन सिना दबकी हैबिट अदुकी एनवायरनमेंट अम सिगरेट बथक तारी अदाइदा अथॉरिटी ना मक अमगी मथकता अमने हनि यंगनबा मतता क्रॉस ओइने यंगन मिनर कांदा दि अदाइदा अनफेयर मीन सु पाक्तना लाइव मयाम सु खरमगे हंदगनी खरमगे हंदनबगी ख्वाइ मरु पाइसि फेसबुक की अखोई इंटरनेट थिंगबजिना सु ओइरि हाइबा हमदनि मथंगी टामदा करी मु लाकतगी मसि चानरिबा चानदबा हाइबसु पब्लिक की वॉइस अपसु लापा याय गवर्नमेंट तौम थई मदुदि मरमदि मणिपुर की मियामगी युम्बी ओगदरबा मैरुइसिंगदा तीन चंगीबा ख्वांगदा चैन कली मयामजे कन्दनबदंदा 10 12 के पैखाजिदा तौबे याबा एक्शन सिंग तौबे याबसिंग तौबी हाइमे थागसरिगा सिगी मोबाइल इंटरनेट सस्पेंशन फॉर फ्री एंड फेयर एग्जाम हाइबा टॉपिक हिदा ओजा डॉक्टर CS टोम्बा ओजा अखोई लाइश्रम जॉय खुमन अमदी नारहम रिकेश मंगांग याउबिरक्तुना तोंगान तोंगा ओपिनियन सिंग फोंदोपिमदा गेस होमो मन हुनै माइखति थागसरि लोइना ngasi ओरदि मन हुनै थरमसि बतासे तेनजरि मयाम परो ओइना खुरुमजरि Ima belendri tali 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 tali. Ima chak chaning de.